ngarang koi Manipur sida ban blockade ki sei the ga se adu ki mati fang bana mayam na ban blockade si yam jere stand si musi am to pam na de to boda bu ngarang numin ini ki kau khiwa ko kumina kau khiwa 48 hours ki jere stand sil mapung phara loisin ki mafam ke adal lambi thingbu khongjang mapung phana sat thaki haiba aduga CS DGP amadi security advisor ki effigy sing mai thabna sing ba tongan ba mafam sing pangtho ke ba tare da kari gi namte miyam na khoi gi je strike sing mafum bana shot khre bono haiba si aduga hujuk PR leading hi manung sida khoi gi CS amadi DGP amadi security advisor ki effigy sing mai tha miyam na khong chang silak gi mo to miyam mang da u khri ba aduga ngasi yauri paw si ka mai yembe mangcha kanoni yamna concern loi ba tare hujuk mak karang ngasi mak singarang bo jene strike continue toroga hujuk hang tokuni mini ko ko sida ngangi ba se masi ta sengna koi tongning manati tawdo ya da bagi tawrini ko miyam gi reactive pa da gi miyam opinion miyam je lai ko kan isden strike ta ba to pa dana gum kari ma tawbo ko pa yadra ga na haiba miyam su lai ko anyway maduna atopo option ni tawdo di ai koi da lai ri ba koi gi asoi miyam tawai da miyam to sala ga da koi na madu gi reactive oi ba kanom miyam ni attentive oi na koi madu deal tor pa gi san ko mani koi na lai tawri miyam se koi tumin lai sala ga di yai haidana sum ko koi sim namdha ga do ba namdha lak pa gi kanoma culture ma moi da lai ba ko ya da ya ni da ga haijin ba man ba koi gi tawhei da ba kanoma mo da taw ba si koi practically ure adon hoji lai bi issues da Manipur si kai bi ya da bani haiba sima kai matam da hingminari ba furup kunthra mari manga taruk chi ki oiba magi physiology na bike physiology mayam se laita ba do koi ui hai bani da ko koi gi yumpham se ai yumpham mai ba adagi magi yumpham mai ba khaidu o matung da ai khoi ani mak himina ba ya da gi position do ni singtam gi mari se akoi na yam tuina pali do ko adu gi ni akoi na full kunthra mari manga taruk se akoi gi masi gi apun gi saktam singak tuna putaba aduga ai khoi gi ba identity ama ngak tuna leijaba hai ba sini kaido boino akoi na yamna reactive ori ba attentive ori ba hai se kana amangang sa masi ai khoi historical proof leijaba pot ama khang ni ko ai khoi se as a part of India 1949 dagi khatang na yaw lak tangari bani ko ko mayam khanga bani akoi gi oiba civilization ama lejira lak bani 49 da merge or annexation ko ali khutang da sang dengi amang da akoi gi tong an ba internationally recognized taw state ama oina ko nation state ama oina lak hi bagi adigi masak mayam da suraga akoi lak sagi ba posak ama khang ni ko adura akoi gi interest si akoi da lairisi akoi da pressure kaya na akoi si namthara la ga zu akoi di akoi poti mangmu yaro ha ba du da lejabani ali india gi hujik lairi posak sidana pura Indianization gi ba sab saba Hindu ta gi kano ma sangchalak ba akoi yai ke silai minaji community ko ta wudadi aso ba sapu gi British gi makhara chaita yakai taruk lai so koi Manipur di mutna koi pa akoi ma puthara la idana dan awana kai na yam impact pi raso hau shubhar ki manung da la iba 1949 gi la ko se masidi da ikoi nungsi sana ne hingmina ba amaga gi oi ba respect pina ba identity pina ba culture kano mayam se nga aga puthamina ba gi kano da khoi dum yai hai ba ni ta wudadi akoi gi posi muthan ba lang na ra ba pur kun thamari manga gi aing ba tapase alaminara ko sei sang sin lai se muk posi muthan ba lang na ra ba do territory integrity singa ga di amadu ikoi kano sibaki di hai bani da aduna ni adu nahangi ta hoi da ba kase kano mayam do sauna state ki festival ama ko koi gi siroi ri lady sangai lady singa festival mayam singa sigi laka matam da koi ing ta pa shanti ko sakhot pa mayam gi asala tawra kan da koi siphai amana ga lambi da ga largest democracy ni aka na siphai amana ga lambi da Manipur muthalu ga ha ba tawhei da ba thabak leidana namitra ngani inquiry committee sem ga tawuduna kari amu torok tuna ko sigum ba ai di yamna kano ba urgent action gi lokho pan ta ba ai di akoi da pen da mayam leibse si kano mayam sinani akoi na tawriba agan action ji tawya da na ai di makhata na akoi khara tawdong ni khara ta any decision number am chadra ga di ko bhar ki largest democracy ni hari bhar ki constitution ki makhata lai provisions mayam and then acts and the laws mayam lai mayam singa sena akoi am consciously dum sat le ha ba tare ko aduna ni akoi na article 3 sem tok pa article 371 da koi gi Manipur territory integrity si kai ba yada ba gi kan hapchan na ba demand tawba ga na akoi mayam akoi ji lai ri ba si ko constitution amendment da lakada bani Manipur ki territory integrity di sini siguma mayam se koi conscious way aduga koi yamna kano laijaba haiba tari sagi integrity aduga
ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯐꯤꯁꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯧꯋꯥ ꯁꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯣꯡ ꯍꯨꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯞ ꯍꯥꯔꯇꯦꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯔꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯒꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯉꯥꯡꯆꯥ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ